Batoni ya ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩtwarithirie na mbere kambi-ini cia mwena wa gĩcũa-inĩ ũmũthĩ magĩtwara imatha rĩao rĩa kura kaunti-ini ya Kilifi gĩcigo-inĩ kĩa Malindi. Kazi ni kazi! Ruto akĩoya mweke ũyũ kũng'ethanĩra na riboti iria ĩratambio ya kuga nĩanyitire itemi harĩ kũgeria kuhagura thirikari ya President Uhuru Kenyatta. Tafadhalini my friends, mkuwe na heshima kidogo. Please, mkuwe na heshima kidogo. Mimi ndio nilisaidia Uhuru Kenyatta. Kuweni na heshima kidogo. Hata kama hamutaki kuniunga mkono, wacheni porojo na propaganda ya bure. Wacheni kugawanya wa Kenya. Ati William Ruto anaweza kupindua mtu ambaye nilimweka kwenye ofisi. Please. We know that they have no other agenda other than selling propaganda against the Kenya Kwanza team, because they have no agenda to sell to the people of Kenya. And we want to beseech our president, please, Mr. President, don't allow propagandists, don't allow anarchists, don't allow people who have no agenda to use State House to propagate propaganda against other Kenyans and to perpetuate the politics of ethnic hatred in this country. Ruto na thiriti yake nĩmokereire arĩa maranyagia ndeto ici makiuga arĩa marĩ muhari-inĩ wa mbere kũmathĩra mũtongoria wa bũrũri kura nĩmabatie kũheo gĩtĩo, makiuga mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga nowe wanakuruhanio na njama ya kuhagura thirikari. Mimi si mlevi, mimi si wazimu ati niweke serikali ndani ati niende nifanyie njama ati ya kuipindua. Mtu ambaye anajulikana kwa kupindua serikali ako Kenya hii na anajulikana. Nataka nikwambie rais, propaganda wachia wengine. Wewe ni rais wa jamhuri, sema maneno ya ukweli. Mulitoka mukasema Ruto ni mwizi, mukaona wananchi hawanunui. Sasa mumerudi tena munasema ati alitaka kunimpeach. Yule mtu aliyejiapisha pale Uhuru Park, si anamjua? Ati sababu president ameshikana na ule mzee wa kuzimia ni kwa sababu ati huyu naibu wake alikuwa anataka kumuondoa mamlakani. We want to talk to Azimio people. Nyinyi watu, don't joke with the country. Tafuteni siasa ingine ya kupiga. We know the person who has been trying to overthrow each and every government in Kenya. Si tunamjua? Ruto nonekanĩte kũrarakwo nĩ ũhũthĩri wa mbeca cia mũingĩ, alikuwa ateti ciama-inĩ itiganĩte mbere ya ithurano cia wamũrani, mbeca iria augite no ihũthĩke kũrũmbũiya mabataro ma mũingĩ. Mimi tunashangaa ati leo katika taifa letu la Kenya pesa bilioni 5.7 imetolewa mahali ambapo ingesaidia wakulima kupunguza gharama ya mbolea. Leo wametoa hiyo pesa ati kwenda kununua wanasiasa waweze kuunga mkono watu wa kuzimia. Sisi tunawaambia nyinyi chuma chenu kimotoni. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza nĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere na kambi-ini cia gĩtarũ-inĩ gĩa gĩcũa-inĩ mũthenya wa rũciũ. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Shege.